Dobrodošli u prodajni salon Auto Gašparića. Danas vam predstavljamo Mercedes-Benz EQC. Novi EQC istinski je Mercedes-Benz. To se posebno odnosi na kvalitetu, sigurnost i udobnost. Osim kvalitete, EQC je popraćen i dinamičnim performansama, zahvaljujući 2 elektromotora na prednjoj i stražnjoj osovini s kombiniranom snagom do 300 kW. Uz kombinaciju izvrsnog algoritma rada, potrošnja električne energije je svedena na minimum, što garantira vrhunski VLTP doseg, to jest električni doseg od 360 do 420 km. EQC je začetnik Mercedes EQ modelske linije i prvi čisto električni Mercedes-Benz. Prvi model Mercedes-Benza pod novom markom proizvoda i tehnologije EQ, Mercedes-Benz EQC ima brojne elemente dizajna koje su tipične za Mercedes-Benz, dok donosi i dijelove novog vizualnog EQ identiteta. EQC utjelovljuje dizajnerski jezik Progressive Luxury, koji se odnosi na sve Mercedes-Benz EQ modele. To proizlazi iz kombinacije prepoznatljivog Mercedes-Benz dizajna i vizije inovativnih EQ modela. Zbog svojih impresivnih proporcija, EQC je klasificiran kao crossover SUV. Novi Mercedes-Benz EQC pravi je električni SUV s mnogo mjesta i komfora, dok ga ne ubrzate. Kad ga ubrzate, onda se pretvara u sportski automobil. Već iz stanja mirovanja na raspolaganju je punokretni moment koji glatko ubrzava EQC do maksimalne brzine. To razlikuje čisto električni pogon od bilo kojeg konvencionalnog dizelskog ili benzinskog motora. Kada vozite električni automobil, rezultat je nova, potpuno očaravajuća dinamika vožnje. Jednostavno morate probati da bi shvatili. Ukratko, Mercedes EQC donosi vrhunski užitak u vožnji, odlične performanse, veliki domet i osjećaj koji samo Mercedes-Benz može pružiti.